درود بینندگان گرامی و ارجمند برنامه‌های دیدنی تلویزیونی علم و طبیعت. نشر نوبتی برنامه صاحب خرد را با معرفی یکی از عالمان ورزیده ساحه علم و تکنیک پیشکش شما می‌گردانیم. در کشور صاحب استقلال و بهشت‌آسای ما، علم و معارف در سیاست دولتی جایگاه محوری کسب نموده. طی 35 سال صاحب استقلالی، ساحه علم مرحله نوی رشد و تحول را از سر گذرانید. با فراهم آمدن فضای صاحب اختیاری، گسترش سیاست سازنده دولتی و توجه پیوسته به رشد ذخیره‌های انسانی برای پیشرفت علم‌های بنیادی، تکنیکی دقیق و صحوی زمینه‌های مساعد به وجود آمدند. در این دوره مؤسسه‌های علمی و تعلیمی گسترش یافته، امکانیت‌های تحقیقاتی، همکاری‌های بین المللی، آماده سازی متخصصان بلند اختصاص و تطبیق تکنولوژی‌های معاصر در روندهای تعلیمی مرحله تازه را کسب نمودند. پیشرفت چنین ساحه‌ها به فعالیت عالمان، محققان، آموزگاران و متخصصانی که دانش، تجربه و توانایی خود را برای رشد جامعه روانه می‌نمایند غیر امکان است. در میان چنین شخصیت‌های فعال و صاحب تجربه، نام قهرمان امروزه برنامه جایگاه مخصوص دارد. زندگی نامه او صحیفه از تلاش‌های پیوسته علمی، فعالیت آموزگاری، جستجوهای تحقیقاتی و خدمت‌های نظررس در رشد ساحه نقلیات، علم مهندسی و تربیت متخصصان جوان میباشد. در جمهوری تاجیکستان طی سالهای صاحب استقلالی به رشد علم تکنیکی، نقلیات، تکنولوژی‌های مهندسی و تیار کردن کادرهای صحوی توجه مخصوص ظاهر می‌گردد. در این روند سهم عالمان، محققان و آموزگارانی که فعالیت خود را به علم و استحصالات و تربیت نسل نو بخشیده‌اند نظررس می باشد. یکی از چنین شخصیت‌های علمی و صحوی منصور یونوسف است که راه زندگی او با علم مهندسی، رشد نقلیات، فعالیت پژوهشی و آموزگاری پیوند ناگسستنی دارد. منصور یونوسف 17 اکتبر سال 1963 در عائله خدمتچی چشم به عالم هستی گشاده است. محیط تربیوی، شوق به آموزش و جهانبینی علمی از آوان جوانی در تشکل شخصیت او تأثیر عمیق گذاشتند. پس از ختم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 شهر دوشنبه سال 1981 او راه خود را به سوی علم تکنیکی انتخاب نمود. همان سال به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد عاصمی به اختصاص اتومبیل‌ها و خواجگی اتومبیلی داخل گردید. انتخاب این سمت تصادفی نبود، زیرا نقلیات نه تنها ساحه خدمت رسانی بلکه عنصر مهم رشد اقتصادی، استحصالی و اجتماعی جامعه محسوب می‌یابد. سالهای دانشجویی برای او دوره آموزش پیوسته، خود تکمیل‌دهی و تشکل جهانبینی علمی گردید. دانش عمیق، مسئولیت شناسی و قابلیت بلند تحلیلی باعث شد که دانشگاه را سال 1986 با دیپلم اعلا و استیپندیا ختم نماید. وقتی که ما خواننده مکتب بودیم، بسیارتر توجه به علم‌های دقیق میکردیم و خصوصا متماتیک رو خیلی من دوست می‌داشتم. از سبب اون که پدرم فیزیک بودن، فن فیزیک هم برای من خیلی مهم و شوق‌آور بود و شاید که یکی از سبب‌های اساسی با این کسب مهندسی توجه نمودن من همین باشه. وقتی که در صنف 8 می‌خوندم، روزی با یک نفر مهمون تصادفاً و وارد ستانسیه خدمترسانی تکنیک اتومبیل‌ها شدیم. واقع در شهرک 63. همینجا توجه من زیادتر به اسلوب کاربری همین اون کارگران، استاها به من خیلی مخول شد. من دیدم که اونها چقدر ماشین ها رو، یعنی اتومبیل ها رو تعمیر میکنن، خدمترسانی تکنیک میکنن. در اون وقت یک شعله در دل من جوش زد. بعد به خودم قرار دادم که آینده البته من باید در اونجا کار کنم و
ҳангоми супоридани ҳуҷҷатҳо дар давраи довуталабӣ падари ман пурсиданд, ки барои чӣ маҳз ба ҳамин ихтисоси автомобил ва хоҷагии автомобил месупорӣ? Ман ба он кас фаҳмондам, гуфтам, ки амихел ин меҳр дар дили ман ҳанӯз дар синфи 8 мехондам, дар он вақт як меҳри ҷӯш зад, гуфтам. Ва хушбахтона падари ман инро қабул намуданд. ва соли 1981 ма ба ихтисоси автомобил ва хоҷагии автомобилӣ донишкадаи он вақт политехникии Тоҷикистон, ҳоло донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммадҷон Осимӣ аст, ҳуҷҷатҳоямро супордам. Устод Юнусов Мансур Юсупович, устоди бо таҷриба таи солҳои тӯлонӣ дар факултети нақлиёт ва инфраструктураи роҳ дар кафедраи истифодабарии нақлиёти автомобилӣ кору фаъолият намуданд. саҳми устод дар омоданамоии мутахассисон дар самтҳои илмӣ таълими факултет бениҳоят назаррас мебошад. ҳамасола ин устод якчанд мақолаҳову китобҳову дастурҳои методии худро ба чоп расонда ва онро дастраси мо донишҷӯён мерасонад. устод Юнусов Мансур Юсупович дар солҳои фаъолияти худ ҳамчунин ба ҳайси мудири кафедраи истифодабарии нақлиёти автомобилӣ кору фаъолият намуданд. ҳамасола аз тарафи устод Юнусов Мансур Юсупович якчанд дастури методӣ аз он ҷумла нахуст патентҳо чоп ва тавсия дода мешаванд. роҳи фаъолияти Мансур Юнусов танҳо ба аудитория ва озмоишгоҳ маҳдуд нагардид. солҳои 1991 то соли 2000 ӯ дар сохторҳои гуногуни Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намуда, дар ин давра барои ӯ мактаби амалия, идоракунӣ ва шинохти амиқи мушкилоту имкониятҳои низоми нақлиёт гардид. дар солҳои 2002-2009 ӯ ба ҳайси мудири маркази мутобиқсозии воситаҳои нақлиёт ва директори корхонаи воҳиди давлатии пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқотии нақлиёт фаъолият бурда, дар таҳқиқ, танзим ва рушди соҳаи нақлиёт саҳми назаррас гузошт. фаъолияти ӯ дар ин марҳила танҳо ба вазифаҳои маъмурӣ маҳдуд набуд. ӯ дар таҳияи роҳкорҳои илмӣ, мутобиқсозии меъёрҳои соҳавӣ, масъалаҳои рушди нақлиёти ҷамъиятӣ ва таҳкими низоми нақлиётӣ фаъолона иштирок намуд. дар солҳои 2009-2012 вазифаи мудири кафедраи таркиби ҳаракаткунандаи роҳи оҳанро иҷро намуда, аз соли 2012 то имрӯз ҳамчун мудири кафедра ва дотсенти кафедраи истифодабарии нақлиёти автомобилӣ фаъолият дорад. дар давраи донишҷӯӣ ман шӯрӯи олимони он вақт донишкадаи политехникии Тоҷикистон манро барои гирифтани стипендияи Ленинӣ сазовор донистанд ва донишкадаро бо дипломи сурх тамом кардам. марҳум Ҷамоат Ҷумаев, декани он вақтаи факултаи нақлиёт ва роҳ, тавсия доданд, ки дар донишгоҳ ман фаъолияти меҳнатиамро оғоз намоям. ва ин буд, ки соли 1986 ман ба ҳайси муаллими таҷрибаомӯз дар кафедраи истифодаи нақлиёти автомобилӣ фаъолияти меҳнатии худро оғоз намудам ва пас аз як сол ба аспирантураи ҳамин донишгоҳ дохил шудам. аспирантураро пас аз 3 сол хатм намуда соли 1990 ба фаъолияти корӣ дар ҳамин кафедра оғоз намудам ва дар муддати аз соли 1991 то соли 2002 ҳамчун ҳамкор дар сохторҳо ва зерсохторҳои Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вазифаҳои гуногун кор кардам. соли 2002 то 2006 дар вазифаҳои гуногун дар пажӯҳишгоҳи илмии тадқиқотии нақлиёт ва дар соли 2006 ҳамчун директори ин пажӯҳишгоҳ адои вазифа намудам. соли 2009 боз ба донишгоҳи худ баргаштам ва фаъолияти педагогии худро пурра ба ин донишгоҳ бахшидам. ва соли 2012 маро ҳамчун мудири кафедраи роҳи оҳан таъин намуданд ва аз соли 2015 то 2017 ман ҳамчун
مدیر کافدرای استفاده نقلیات اتومبیلی که امروز доцент این کافدرا میباشم فعالیت نمودم. استاد یونوسوف منصور یوسوفویچ доцент کافدرای استفادهبری نقلیات اتومبیل دانشگاه تکنیکی تاجیکستان میباشند که استاد را از دوره دانشجویی میشناسم. با ما از فنهای تخصصی درس دادن. اینچنین همراه استاد در سمت‌های کارهای علمی تحقیقاتی یکجای کار کردگی هستیم. استاد یونوسوف منصور جان خیلی انسان شریف میباشند که نوابسته از وظیفه کار و فعالیت با دانشجویان خوشمعامله میباشند و در وقت گذراندن درس‌های عملی آزمایشی با دانشجویان به نهایت نزدیک کار میکنند و آن فعالیتی که چندین ساله استاد دارند میخواهند که برای دانشجویان بیاموزند. وسایل تعلیمی استاد در سمت موادهای استفاده شونده اتومبیل از نشر برآمدگی است که مخصوصا در سمت نقلیات اتومبیلی قسم سیستم ها و مکانیزم های محرک اتومبیل و اینچنین خود اتومبیل پورا استفاده کرده می شود و توصیه ها، طرز استفاده بری و اینچنین نمود خود روغن ها، گروه های روغن ها و خاصیت های روغن ها پورا در همون کتابشان وسایل تعلیمشان آورده شده است. بعد از ختم دانشگاه منصور یونوسوف فعالیت مهنتی خود را همچون معلم تجربه آموز در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام محمد عاصمی آغاز نمود. این دوره برای او نه تنها آغاز فعالیت آموزگاری بلکه مکتب تکمیل تجربه کسبی گردید. شوق پژوهش، جستجوی علمی و میل آموزش عمیق او را سال 1987 به زینه اسپیرانتورا برد و این زینه را سال 1990 با موفقیت ختم نموده فعالیت علمی خود را گسترش بخشید. سالهای 1990-1992 در دایره تحقیقات علمی در آزمایشگاه شیمی و تکنولوژی روغن‌های مالیدنی دانشگاه دولتی نفت و گاز روسیه به نام گوبکین تحقیقات علمی انجام داد. زیر راهبری دانشمند معروف فدراسیون روسیه پروفسور یگور فوکس قابلیت ادسورپسیونی گل‌های بنتونیتی کان‌های تاجیکستان را مورد آموزش علمی قرار داد. این پژوهش‌ها تنها ارزش نظریوی نداشتند. آنها به مسئله‌های استفاده ذخیره‌های محلی، تکنولوژی‌های صنعتی و حل مشکلات اکولوژی نیز ارتباط می‌گرفتند. سال 2006 منصور یونوسوف رساله نامزدی خود را در موضوع اساسهای فیزیکی شیمیایی به‌ضررکنی مواد روغن‌کنی پرتاوی از روی اختصاص کیمیای فیزیکی با موفقیت حمایت نمود. این موضوع یکی از مسئله‌های مهم اکولوژی و تکنولوژی به حساب می‌رود، زیرا مسئله کارکرد و به‌ضررگردانی پرتاب‌های استحصالی و مواد روغن‌کنی امروز از مشکلات جدی جهانی محسوب می‌شود. تحقیقات او به مسئله‌های حفظ محیط زیست، استفاده ثمرناک ذخیره‌ها و تطبیق روش‌های علمی در استحصالات روانه گردیده بود. موضوع علمی من با کارکرد دوباره مواد روغن‌کنی بخشیده شده بود. از سبب آنکه آزمایشگاه‌ها رو باید که در لابراتوری نفت و مواد نفتی می‌گذراندم و بنابر همین سال 1990 من به مسکو سفر نمودم و در آنجا در دانشگاه نفت و گاز به نام گوبکین واقع در شهر مسکو با پروفسور فوکس ایگور گریگوریویچ شناس شدم و آن کس مرا خوب پذیرفتند و توصیه دادند که همین کارهای خود را با استفاده از بنتانیت‌ها یعنی گلبوت‌های خود تاجیکستان دوام دهند. این بود که در سال 1992 علاقه ساختار خود رساله علمی قریب که پورا تیار بود و با نوشتن مقاله های علمی اون وقت مشغول بودم. سال 2006 با دستگیری به واسطه محترم
Улмаз Мирсаидович Мирсаидов, ки он вақт президенти Академияи илмҳо буданд ва ҳамзамон раиси шӯрои диссертатсионӣ дар Институти химияи марҳуми Никитин фаъолият мекарданд. Дар он ҷо рисолаи худро дифоъ намуданд ва сазовори унвони номзади илмҳои техникӣ шуд. вақте ки донишҷӯ будем, устод Юнусов Мансур Юсупович муаллими нав ба кор сар кардагӣ, яъне омӯзгори ҷавон ба мо дарс медоданд, дарсҳои озмоишӣ дарс медоданд. аз ҳамон вақт устод ба самти фаъолияти омӯзгориш ва илми тадқиқотиш ба омӯзиши маводҳои истифодашавандаи автомобилӣ вобаста аст ва ба ҳамин кор бисёр содиқ ҳастанд. яъне ба ин омӯзиши сӯзишвории нафтӣ, мисол бензин, сӯзишвории дизелӣ, гази ва маводҳои дигаре ки мисол маводҳои равғанкунӣ, равғонҳои гуногуне ки дар автомобилҳо истифода мешавад ва баъди истифода барои мисол ҳозир бисёр вақт мебинем ки баъди иваз кардани равғани муҳаррик онро дар ҳар ҷо мепартонанд. лекин устод дар кори илмиашон яке аз самтҳое буд ки ҳамин равғанро ҷамъ карда онро тавассути бентанит, як ҷинси кӯҳӣ аст, тавассути ҳамин равғани чӣ хел тоза карданд. яъне як бисёр пешниҳоди хуб буд дар кори илмиаш ва онро давом додааст. ва ҳайни замона бисёр дар ин самт маводҳои илмӣ ба нашр меносанд, дастурҳои методӣ нӯштанд, якчанд патент дар ҳамин самт гирифтагиянд. албатта бо шогирдонам кор мекунанд. ҳар фаъолияти илмӣ бо осори илмӣ арзёбӣ мешавад. Мансур Юнусов муаллифи 2 монография, зиёда аз 200 мақолаи илмии оммавӣ мебошад. осори илмии ӯ дар маҷаллаҳои бо нуфузи дохилӣ ва хориҷӣ ба нашр расида, доираи масъалаҳои нақлиёт, экология, технология ва равандҳои муҳандисиро фаро мегирад. иштирок дар лоиҳаҳои грантии байналмилалӣ ва давлатӣ ҳамчун роҳбар, ҳамоҳангсоз, мушовир ва коршинос низ яке аз саҳифаҳои муҳими фаъолияти ӯст. таҳқиқоти илмии ӯ маҷмӯи масъалаҳои муҳими марбут ба рушди низоми нақлиёт, истифодаи самараноки захираҳо, ҳифзи муҳити зист, технологияҳои муҳандисӣ, экологияи нақлиёт ва такмили равандҳои таълими муҳандисиро фаро мегиранд. мавзӯъҳои мавриди омӯзиши ӯ қарор дода, танҳо хусусияти назариявӣ надошта, балки бо масъалаҳои амалии истеҳсолот, талаботи иқтисоди миллӣ ва ниёзҳои рушди устувори соҳаи нақлиёт иртиботи мустақим доранд. ҷанбаҳои муҳими фаъолияти пажӯҳишии ӯ ба омӯзиши механизмҳои коҳиш додани таъсири манфии нақлиёт ба муҳити зист, масъалаҳои безараргардонӣ ва коркарди партовҳои технологӣ, истифодаи технологияҳои каммасраф ва татбиқи равишҳои инноватсионӣ дар идоракунӣ ва фаъолияти муҳандисӣ равона гардиданд. маҳз чунин самтҳои таҳқиқотӣ дар шароити муосир ки масъалаҳои экологӣ ва сарфи захираҳо ба яке аз масъалаҳои мубрами ҷаҳонӣ табдил ёфтаанд, аҳамияти махсуси илмӣ ва амалӣ касб менамоянд. дар давраи фаъолияти илмии худ зиёда аз 200 мақолаи илмӣ, китобу дастурҳоро ба нашр расондам ва соҳиби 11 нахуст патент ва шаҳодатномаи муаллифӣ мебошам. китобу дастурҳо асосан бо дастгирии коллективи кафедра албатта навишта шуданд, чунки онҳо натиҷаи корҳои илмии педагогӣ мебошанд ва дар ҳамин самт 2 монографияи илмӣ ба нашр расондам ва китобҳои навистаем асосан дар самти маводҳои истифодашавандаи автомобил ва сӯзишворие ки дар автомобил истифода бурда мешаванд, яъне бахшида шуданд ба бензинҳо ва сӯзишвори дизелӣ чоп шуданд ва ният дорем ки дар самти истифода намудани сӯзишвории алтернативӣ китоби дарсӣ барои донишҷӯёни ихтисосҳои муҳандисӣ ба чоп расонем. мақолаи илмӣ бештар дар маводҳои конферансҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ, инчунин донишгоҳӣ чоп шуданд ва инчунин дар маҷаллаҳои илмии комиссияи олии аттестатсионии Тоҷикистон ва Русия чоп шуданд. устод Юнус Мансур Юсупович таи солҳои фаъолияти худ дар
кафедра ва факултет бо он дастовардҳои худ ҳам дар семинарҳои дохилӣ ва ҳам дар семинарҳои берун аз марз иштирок намуданд. Аз он ҷумла устод соли 2012 ба худи шаҳри Москваи Федератсияи Россия рафта дар семинар иштирок намуда, дар он ҷо сазовори ҷои дуюм аз рӯи ана ҳамон нахуст патенти худ гардиданд. ҳамчунин устод дар шаҳри Тошканти ҷумҳурии Ӯзбекистон, Қирғизистон ва дигар давлатҳо рафта дар конференсҳо иштирок намуда ва он дастовардҳои худро муаррифӣ намудааст. ҷузъи муҳими фаъолияти илмӣ ва касбии Мансур Юнусов иштирок дар татбиқи лоиҳаҳои грантии байналмилалӣ ва барномаҳои буҷетии давлатӣ ба ҳисоб меравад. Дар баробари фаъолияти густурдаи таҳқиқотӣ, ӯ ҳамчунин соҳиби 11 патент ва ихтирооти илмӣ мебошад, ки ба масъалаҳои марбут ба технологияҳои муҳандисӣ, экология, коркарди мавод ва самаранокии равандҳои техникӣ иртибот дошта, қисме аз онҳо дар амалияи истеҳсолӣ ва равандҳои соҳавӣ татбиқ гардида истоданд. ин ихтироот на танҳо натиҷаи ҷустуҷӯҳои назариявии илмӣ, балки намунаи пайвастаи бевоситаи илм бо ниёзҳои амалии ҷомеа ва истеҳсолот мебошанд. бо вуҷуди фаъолияти густурдаи илмӣ, омӯзгорӣ ва идоракунӣ, ҷаҳони маънавии ӯ танҳо бо муҳити техникӣ ва таҳқиқоти илмӣ маҳдуд намегардад. Мансур Юнусов дар баробари корҳои илмӣ таҳқиқотӣ ба эҷоди шеър низ машғул мебошад. ин ҷанбаи шахсияти ӯ аз фарохии ҷаҳонбинӣ, ҳасосияти маънавӣ ва майли пайваста ба олами сухан шаҳодат медиҳад. зеро на ҳама муҳандис метавонад дар канори ҳисобу таҳлил, формула ва таҳқиқоти илмӣ забони эҳсос ва ҷаҳони андешаи бадеиро низ ҳифз намояд. шеър барои ӯ танҳо воситаи баёни эҳсос нест, балки таҷассумгари ҷаҳони ботинӣ, андешаҳои инсонӣ ва муносибати маънавии ӯ ба зиндагӣ, ҷомеа ва арзишҳои инсонӣ мебошад. маҳз ҳамин пайванди илм ва эҷод, тафаккури техникӣ ва ҷаҳонбинии адабӣ шахсияти Мансур Юнусовро ҳамчун инсони донишманд, муҳаққиқи ҷӯянда ва намояндаи зиёии муосир муаррифӣ менамояд. патентҳои ихтироотии мо асосан дар самти истифодаи такрории равғанҳои партовии автомобилӣ, дар самти паст намудани зарари экологии автомобил ба муҳити атроф ба қайд гирифта шуданд ва якчанд патентҳо дар истеҳсолот татбиқ шуданд. аз ҷумла дар муассисаи нақлиёти автомобилӣ корхонаи воҳиди давлатии автобус 1 ва корхонаи воҳиди давлатии автобус 2 ки бо мусофирбарии шаҳрӣ машғул ҳастанд, дар он ҷо татбиқ шуданд ва санади татбиқро низ гирифтаем. муддати чанд соле ки мо фаъолият карда истодаем, аз тарафи донишгоҳи техникии Тоҷикистон, аз тарафи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тарафи вазорати нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ки вазорати соҳавии ихтисоси ман мебошад, меҳнати ман қадрдонӣ карда шудааст ва ман аълочаи маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақлиётчии фахрии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. аз солҳои 1992 ман инҷониб машқи қалам мекунам ва якчанд шеърҳоям нависам ва шеърҳои ман як қисмашон ба давраи ҷавонӣ ва як қисмашон ба давраи калонсолӣ рабт дорад. вақте ки ҳар як омӯзгор ё ки донишҷӯ ягон чиз ихтироъ мекунад, бояд ба тибқи талабот барои фаъолияти худ, барои муаллифии ихтирои худ патент дошта бошад. устод Юнусов Мансур дар таи солҳои фаъолияти худ аз тарафи устод якчанд патентҳо оиди ихтироъҳо гирифта шуданд. аз он ҷумла патент дар самти маводҳои истифодашавандаи нақлиёти автомобилӣ, аз он ҷумла он равғанҳое ки нақлиётҳои автомобилӣ боркаш дар карьерҳо истифода мекунад ва вай баъд аз муҳлати истифодабариш ба анҷом расонидан он ба партовҳо партофта мешавад ва ихтирое ки устод Юнус пешниҳод карданд, он равғанро
масъаларо аз нав коркард мекунанд ва онҳоро метавонанд боз як маротибаи дигар ба таври якдафаина дар автомобилҳои ки дар ҳамун карьера ҳастанд истифода намоянд. соли 2025 ин ихтирои устод дар ана ҳамун автомобилҳои боркаш ки дар нерӯҳои барқи оби роғун истифода шуданд дар он ҷо татбиқ гардид. устод Юнусов Мансур Юсупович дар баробар он ки мутахассис соҳаи техника аст, муҳандис аст, ба адабиёти хусусан адабиёти классикии амин мо бисёр хеле ошно аст ва аз ҳамон ҷо як мисолҳое мебиёрад ё баъзан худаш шеър эҷод мекунад ва бисёр пурмазмун эҷод мекунад, чунки вай аз вуҷудаш ҳамона мегардад. Фаъолияти кориш пурра дар донишгоҳ амалӣ шудааст. Дар баробар ин дар корхонаҳои гуногуни нақлиётӣ кор кардагӣ ҳастанд. Мисол баъзе тадқиқотҳои мисол дар кор мешуд барои соҳа, мисол барои раисияти воздастии давлатии автомобилӣ ё ки барои вазорати нақлиёт ки факултет бо онҳо бевосита кор мекунад, самгузор ҳастанд. ҷанбаи муҳими дигари фаъолияти Мансур Юнусов ба омодасозӣ ва тарбияи мутахассисони соҳаи ҳамлу нақл иртиботи мустақим дорад, зеро фаъолияти чандинсолаи ӯ дар муҳити донишгоҳӣ на танҳо ба омӯзгорӣ, балки ба ташаккули нерӯи касбии соҳаи нақлиёт равона гардидааст. Дар шароити рушди босуръати инфрасохтори нақлиётӣ ва афзоиши талабот ба мутахассисони соҳиби ихтисос, масъалаи тайёр намудани кадрҳои дорои донишҳои муосири муҳандисӣ, ҷаҳонбинии техникӣ ва малакаҳои амалии касбӣ аҳамияти махсус касб менамояд. Мансур Юнусов ҳамчун омӯзгор, мудири кафедра ва дотсент дар тӯли солҳои фаъолият дар омодасозии мутахассисони соҳаи ҳамлу нақли автомобилӣ ва низоми нақлиёт саҳми арзишманд гузоштааст. ӯ дар раванди таълим ба истифодаи усулҳои муосири омӯзиш, пайванди донишҳои назариявӣ бо таҷрибаи амалӣ ва ворид намудани унсурҳои инноватсионӣ ба муҳити таҳсил таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. ҳар як омӯзгор бояд ки шогирди худро тарбия намояд ва шогирди омӯзгор ин таҷассумгари худи омӯзгор мебошад. Ва дар муддати ин солҳо бештар аз 500 қариб шогирдо тарбия кардем ки онҳо дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ кор мекунанд ва якчанд шогирди мо дар арафаи ҳимояи рисолаи номзадӣ низ мебошанд. Мо кӯшиш карда истодаем ки ҳамин самте ки мо интихоб карда истодаем ин яке аз самтҳои илмии аз лиҳози экологӣ хеле мубрами рӯз мебошад ва барои ҷумҳурии Тоҷикистон ки худ истеҳсолкунандаи маводи нафтӣ намебошад, ин чиз хеле муҳим аст. Бинобар ҳамин мо тасмим гирифтаем ки як мактаби химатологии сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданиро дар инҷо чӣ кунем ташкил кунем ва шогирдои мо дар он кор кунанд ва оянда дар рушду нумӯи ҳамин соҳа саҳми худро гузоранд. устод Юнусов Мансурҷон дар самти илм хеле пурмасъул мебошанд ва аз тарафи устод ду унвонҷо пурра корҳои илмияшонро ба анҷом расондагӣ ҳастанд ва дар арафаи ҳимоя қарор доранд. устод дар оянда фаъолияти илмияшонро дар самти докторӣ идома дода истодаанд ва мо боварии комил гуфта метавонем ки устоди азизи мо бо сари баланд унвони докториро ҳимоя мекунанд ва мактаби илмии худро пурзуртар менамоянд. фаъолияти Мансур Юнусов намунаи равшани хизмат ба илм, маориф ва ҷомеа мебошад. ӯ тавонистааст дар тӯли солҳои фаъолият ҳамчун омӯзгори соҳибтаҷриба, муҳаққиқи фаъол ва роҳбари кордон обрӯи баланд пайдо намояд. фаъолияти илми педагогии ӯ танҳо ба таълим додан ва иҷрои вазифаҳои маъмурӣ маҳдуд намешавад. ӯ аз ҷумлаи он донишмандонест ки тавонистааст миёни илм ва амалия, пажӯҳиш ва истеҳсолот, донишгоҳ ва ҷомеа пайванди устувор ба вуҷуд оварад. солҳои фаъолияти ӯ дар сохторҳои нақлиётӣ
پژوهشگاه‌های علمی و مؤسسه‌های تعلیمی نشان می‌دهد که برای او کسب تنها وظیفه نیست، بلکه مسئولیت، رسالت و راه خدمت به جامعه میباشد. حمایه رساله علمی، تحقیقات مربوط به مسئله‌های اکولوژی و صرفه ذخیره‌ها، اشتراک در برنامه‌های بین المللی، تهیه کارهای علمی و تطبیق تکنولوژی‌های اینوواسیونی در تعلیم مهندسی از روحیه جویندگی و جهانبینی علمی منصور یونوسف درک می‌دهند. آثار علمی، مقاله‌ها، مونوگرافیا‌ها و اختراعات او نیز بازگوی آنند که محور فعالیت او را آموزش، تحقیق و آفریدن دانش تشکیل می‌دهد. زندگی و فعالیت منصور یونوسف ثابت می‌سازد که موفقیت تنها حاصل دانش نیست. آن نتیجه مهنت، جستجوی به ایست، مسئولیت شناسی و صداقت به ارزش‌های علمی میباشد. راه طی کرده او برای نسل جوان نمونه عبرت، برای محققان مکتب تجربه و برای جامعه مثال روشن خدمت صادقانه به علم و معارف و رشد دولت است. بینندگان گرامی، این انتهای برنامه صاحب خرد است. تا نشرهای دیگر خیر.